بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا ورا اللي نسرنا رجع فتون بكيسانو بكم جرتني تنجين ربي سنارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتني نجاه ربي تي كيسا كيس سجرات سنين جدا. بقربين نمرة إذا fitriidha rabbi nagaha nuun gahe sooma soomnillee rabbi nurraa haa qeebalu ibaadaa nuti achi keessa dabarfanne qaraatii quraanaa tahitti halkan dhaabatuu tahitti rabbiin kadhatuu tahitti ibaadaa achi keessatti dabarsine san hunda rabbii keenyarraa ni kajeella akka rabbiin nurraa qeebalu warra qeebaltii rabbi nu haa taasisu akkuma itti walitti dhufe namni min alfaa'iziin waliin jedhu kana fawziin waan namni marti barbaadu milkaa'uu namni marti ni barbaada xiqqaa fi guddaan milkaa'uu ni barbaada walaakin milkiin guddoon akkuma rabbiin nu himu faman zuhziha anin naari wa udkhila aljannata faqad faaz namni biddarraa fageeffamee jannata rabbii san seensifame dhugaa milkaa'ee jedha rabbiin milkii guddoo jechuun ibidda jahannam jalaa bahuudha milkii guddoo jechuun jannatal firdawsiidhaan milkaa'uudha فنافو ربهم آيات هدو كيست أصحاب الجنة هم الفائزون ور جنة إسان مور ملكاي وان ربين جرو ملكي أكسي تنجر من قويا قيامات عالم قفا يو جنة ربدي بدقلو دوان بران جرو بكي براتا اتقران انجر تيتقو قطان انجر كناف جيتشا ملكين قدون تنوتي ويتولد رهن اللي وليف خجل وليف هون من الفائزين كولين نتجن نكون yoo rabbiin ibaadaa san namarraa qeebalee sooma sannaaf soomte jedhee qaraatii quraanaa sannaaf qaraate jedhee sirraa qeebalee milkiin sun argama jahannam irraa fagaatanii jannataan gammaduun sun warra firdaws alaalaadhaan gammaduun hunda rabbi haa taasisu duuba mawduuni keenna maadaa bacda ramadaan ka jedhu ramadaana keessa namni kun gosa lama ture tokko warra marxifatee achi keessatti waan silaa dalaguun barbaachisu dalagee soomallee akka rabbiin irraa barbaadetti dalagee nama dubbatu irraallee arraba ofii qabee qalbii ofiillee nama waanyoo irraa qabee akka rabbiin soomaa jedhetti soomee warra milkaa'ee isaan irraa rabbi nu haa taasisu kun ammoo man qassara nama ibaadaa san keessatti hanqoon guddoon itti argamte كقرآن اللي همان قرأين تكا متانو كان قرأين تكا واتقو ملي كان قرأين كاتو بالي قرأ ربي تتندبين كسو ملي أكسلا برباجدو تنسومن كتكسير رتار قمي كنافو جرى لچينوان نجنو أمان تنا نمتيجي إبادة ربين سوفقه رمضان كيسا أكا غاري سوما باتي في قرآن قرأ باتي اللي استمر dalagaa irra jirtu tana akkasumatti itti fufi jenna maalii fi dalagaa tana itti fufuun alaamaa qeebaltii irraahi alaamaa rabbiin dalagaa dabarte sirraa qeebaluudha tawfiiqa sii kenneetuma khayraata sanatti walitti dhaabdee dalaguu san boodalle itti jajjabaadhu siin jenna warri achi keessatti khayrii dalagatte warri achi keessatti khayrii dalagatuun keessatti hanqoon guddoon sitti argamtellee dahara duniyaadhaa bakka tawbaan itti dhaqqabamtu jirraa tawbadhuuti uf dhaqqabi gara istighfaaraa deebi'i gara rabbii keetitti tawbadhu rabbii keetiin yaa rabbi naa dhiisi taksiira dabrellee jedhi ammallee tawfiiqa yaa rabbi naa kenni jedhi kanaafu yaa obboleeyyan kiyya warri na dhageettan hundi keessan ka dhiiraallee ka dubartiillee ka asirra jirtan ka xiqqaa ka guddaa hundi numarti keenna qalbii teenna tana haa tolfannu رسول صلى الله عليه وسلم آمن ما كان كيس كتاتك تجرى جانغرا قما كانت أكيكني يو إسين كتل تتات صلح الجسد كله آمن نما كن هندني تولا يو إسين كبد تتات فسد الجسد كله آمن نما كن مرتني بدا جراني سنما لجنان ألا وهي القلب إسين قلبي يو قلبين تسون إيمان دقا قباته عقيدة كل قباته
عبادات ليدتنا رب ما فدل جتشو بيته ويتفول ربي آبت فول خالق الأرض والسماوات در آبت جتشو بيته خشوع قوته وان قراتو كان قد تنتلته وان ربي هاسو كان معنا يو بيته معنا إساتي انتلته أكزت يو كقلبي انت دوغمان جبته غر ربي تتديبتو تاته وان غاري رجرتا خرا غاري سنته ججبات كنافو لما يكي جلن إذا وفقت للحرص على صلاح قلبك يو أتين كن رب سوفقه فتنك يانك الرقودان إسا قلب متى تنا تلجو تهي قلب متى تنا تديبته إسي تنا تلجو يوته أكيدا إسي كل موكل كل متجتة أدان هبته وان بدو الرأيده وان سلا رب دبترت إسي قبته قلب متى تنا تيسويو يانك تهي خرا قدا الرجرتا خرا خير رب سوفقه تجبادو يو أمو قلبين تيتوني وان برات تشاغلم قلبي تكيسا سنديفته إيمان دوغا كقلبي كيسا سنديفته مظهر مظاهرة كانت كشاغلم تتاته كان ربين خلالو متي إن الله لا ينظر إلى صوركم ربين غير صورة كيساني كان الله لو بريكبته ديمو كان الله لو وان قلبي كيسا لالا قلبي كيسا سر ربين هاتولجو يو قلبين كيسا سن كنتولين تاته وان برات ربين سشاغل هما مادة دنيا ما أريوتي دنيا ما جل فيكو قفت ربين سشاغل أي بي تديفت أي بي نما أرجو قفت ربين سشاغل ور أكسي ربين انتاسسيني ور أي بي وفي دور أرجع قلبي وفي دور قلبي وفي تندورة تولجة قلبي وفي كان كتابة بسنة رتي ده بس أكيد أبو ربين هاتاسسو دوبا رمضان كيسا شيطان اللي هدامه نفسيا اللي بيله كان عند ديكابته إجلي وان هم تولال تويوكا انت كيف تيوم خلال تولته قر اللي وان همان تجاه الرمل اللي وان همان دبته حتى يوم من إساء واجر اللي مال جدال اللهم إني سائل يا ربي كي أني صومك أبا أني صومك أبا كأربا كان سيدي بسومي تجدال دوب أمان تنا رمضان نبه صوم نسون hafemo somni sun hinjiru sana guutuu kana keessa somni ramadaana san malee hinjiru ni jira somni ramadaana san malee ni jira yoo ramadaanni illeen bahe somni hafe somni asii miti sanirraa inni jalqabaa sooma guyyaa jahaa shawwaal irraa sooman sooma guyyaa jahaa kana rasuuli sallallahu alaihi wasallam maal jedhani من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر حديث مسلم كابي أيوبا سكيستي نمن رمضان صومي إيغا سني جها كجلا أوفي ويا جها شوال الراك صومي أكمان أمتا بوتو صوميتي يا رسول صلى الله عليه وسلم مالي في الحسنة بعشر أمثالها toltu namni dalagu takkattiin kudhanitti isaaf lakkaawamti irraa gadaanan achirraa haga dachaa 700tti haga dachaa namni hin beeyneetitti ni deemti duuba yoo jiini tokko ji'a 10 tahe guyyaan jahaa sun bultii 60 yoo tahe guyyaan tokko guyyaa 10 tahe bultiin 60 ji'a 2 namni ramadaana 30 soome guyyaa jahaa shawwaal irraa soome أكنما أمتا بوتو صوميت يا رسول صلى الله عليه وسلم دوبا كناهو دام سكية يو رمضان الليم به صوما بيرون هفجرا شوالي كان نموتو لقبت داتي صوما شوال كان اتمتن ستي اللي أولتيني يو جت الرجال هذا يو اللي جل قبودة تبدي برو رجال قبدي اللي متها وان جاء كان أولة الليو صومت جدت الليو صومت آخرة الليو صومت متها كنافو ثم أتبعو ثم كن إيجا سنبودا كجرا أو فجتشادا كنافو جاء شوال كان بكما صومت تتاجي كيسان بين ملئ غافين الدون ست غافة منمني قدا صوما قبو دبرتي تهينا نما سفر ديم تهينا نما دبم تهينا
namni qadaan sooma ramadaanaa irra jiru hoo qadaa soomamoo shawwaalii jalqaba jechuulleen gaafii hedduu gaafatamu ulamaa illee deebisaan isaanii waan mazaahibatti wal dhabuun ni jira kanaafu kanaa gadi qabdanii yoo laaltan namni ramadaana soome eegasanii ka qadaan irra jiru guyyaa 2-3 haa ta'u guyyaa 4 haa ta'u akkuma ta'e haa ta'u qadaa san soomee shawwaaliin soomutu irra afdala malee soomuun dhoggaa jechuu miti qadaa san yeroon isaa bal'aadha shawwaal yeroon isaa gabaabaa ji'a tokkocha kana keessaa yoo ba'e shawwaaliin argamu guyyaa biraa soomuun hin ta'u qadaa baasinsa moo ayyaamin ukhar bal'aadha shawwaal keessallee shawwaaliin alatti illee ni ta'a kanaafuu afdalli sooma shawwaal keessatti itti maxxansaniituma guyyaa iidaa san furanii guyyaa lammeessoo irraa jalqabutu afdala qadaa soomaa namni qabu qadaa ramadaanaa baasee isa soomutu afdala walaakin osoo qadaa san dhiisee shawwaal illee soomee himatahaa raajihaa aqwaala ulamaa'aatitti jechuu baarakallahu fiikum kanaafuu maarree soomni hafe soomni shawwaal ajrii hagana gahuu qaba jecha akkuma san shahrullah al-muharram ka rasuli sallallahu alaihi wasallam irrajaalan sooma eega ramadaanaati shahrullah al-muharram ka rasuli jaan sallallahu alaihi wasallam akkuma san sooma guyyaa arafaadha ka rasuli sallallahu alaihi wasallam amata dabree fi amata dhufullee namarraa maara rasuli jedhan حديث أبي قتادة كيست سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم ويا عرفة من صومه أموان ذنبي أمت دبريل أمت رفول ربي الراء إكجان إلا جتنبت الكبائر يوم أسياق وقردو دلقو باتججا يوم قردون سن توبة خاصة هجمت ججا akkuma san guyyaa ashuraadhaa namni soome amata dabre irraa maarti jechuutu jira kuni hundi waan fadlii soomni san booda hafe qabuuti akkuma san soomni hafee jira bakka hedduutti isniinaa fi guyyaa isniinaatii fi khamiisa soomutu jira rasuuli sallallahu alaihi wasallam guyyaa kanarraa wayita dubbatan guyyaa isa keessa dhaladhelleedha guyyaa isa keessa ergamelleedha guyyaa isa keessa narratti quraanni buufamelleedha jedhanii akkanatti fadlii isa irraa dubbatutu jira akkuma san thalathata ayyaam min kulli shahr yani guyyaa sadii soomu ji'a hundarraa irra caalaan isaa ayyaamul biid keessa tahee guyyaa 13 guyyaa 14 guyyaa 15 tahuu akka hadiis Abi Hurayraa irraa odeeffame keessatti maal jedha Abi Hurayraan awsaani khaliili sallallahu alayhi wasallam bithalaatin rasuulli waasadin aadaaman jedha waasadii san keessa siyaami thalathati ayyaamin min kulli shahr guyyaa sadi soomuu ji'a hundarraahu maaliifi namni guyyaa sadi soome ji'a hundarra inni guyyaa sadii sun guyyaa 13tiif 14tiif 15 yoo tahe fadlii irratti fadlii ida'atuudha jedhama kanaafuu kunilleen guyyaa sadi soomuulleen karaa godhamaadha jechuudha ji'a hundarra soomni akkanatti hafee jira ka obboleeyyan kiyya yoo ramadaan illee bahe akkatti soomni hedduun hafee jira ka kana maleellee ni jira garuu agalma irratti irraa gabaabbanna salaanni taraawii haallee yoo ka ramadaana waliin dabru taate walaakin qiyaamni leeyli hafeetuma jira taraawii illeen tahajjudni illeen qiyaamni leeyli illeen rasuula biratti tokkoma sallallahu alayhi wasallam akka ishaan noo himtutti maaliifi رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ركعة كرة تكرة هنا دا الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان كيس اللي رمضان على اللي جتشا دوبو يتكنته واني إسانك غراغرما أرقم سيسو كرسولا برتي مالي قراتي ديرس رسول صلى الله عليه وسلم قراتي ديرسا رسول يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره رمضان كيسني ججباتا وان
ji'oota 11 keessan jajjabaanne ramadaana keessa jajjabaatan jechuu hadiisa keessatti nu himamee jira. Akkuma san ashral awaakhiriin keessa ammallee irra caalaa jajjabaatan waan ramadaana keessa jajjabaatan san irra jecha ni idaan dhawaatumaan idaan ida'iinsi isaanii kunni qaraatii dheeressuudha jecha qaraatii dheeressuudha. Kanaafuu qiyaamni leeyliidhaa halkan atilleen haga rabbiin si laaffise taraawih jettee waan taraawihni ramadaana waliin dabre jettee dhiiftu hin jiru. Atilleen akkasumatti salaatuu qabda jechaadha. Salaata san haga rabbiin si aanjesse abba sadi rabbiin aanjesseefillee abba sanii ol rabbiin aanjesseefillee haguma rabbiin si aanjesse salaatuu qabda. Haguma rabbiin si aanjesse. Duuba salaanni witrii qofaa miti. Akkuma san salaanni duhaalee ni jira. Ka ganama wayitaaduun baatee ol fuudhamte irraa zuhrii duraatitti jidduu kanatti salaatan rakaata 2 salaatte akkuma san rakaata 4 salaatte takka rabbiin si laaffise haga rakaata 8tti salaatte kunilleen salaata hafee jirurraahi. Akkuma san sunan rawaatib sunnaan salaata fardiidhaa jala deemtulleen haftee jirti yoo ramadaan illeen kabahu taate salaatarraa. San keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni rakaata 12 irratti tiifame rabbiin jannata isaa keessatti mana isaaf ijaara jedhan. Banallahu lahu baytan fil janna. Jannata keessatti rabbiin mana ijaaraaf jedhan. Duuba rakaanni 12 sun tami. Rakaanni 12 asitti dubbatamte sun tami yoo ka jedhan taate arba'an qabra dhuhr. Zuhrii duratti 4 salaatan 2 salaatanii zuhrii duratti rakaata 4 salaatan. Ka keessatti hadiifni khaasiin dhufe namni 12 kanarratti tiifame halkanii guyyaa keessatti rabbiin jannata keessatti mana ijaaraaf jechuun ka dubbatame kuni 4 zuhrii dura rakaanni 4 zuhrii dura rakaanni 2 zuhrii booda. Idan kamman zuhriitu rakaata meeqa tahe rakaata 6 tahe jechuudha. Duratti 4 boodatti rakaata 2 maghriba boodatti 2 ishaa'ii boodatti 2 fajrii duratti 2 kunilleen 3 ka maghribaati ka ishaa'iiti ka fajriiti walitti 12 12 kanarratti namni tiifame hadiifni khaasiin ka keessatti dhufe jechuudha. 12 kanarratti namni tiifame rabbiin jannata keessatti mana isaaf ijaara jedhamee waan jiruuf rabbiin warra irratti tiifame fadlii san argatu rabbiin haa taasisu. Akka sunnaatitti zuhriin boodaallee 4 ni qaba. Duratti illee 4 boodatti illee 4 ni salaata akka sunnaatitti. Walaakin 12 amma reefuu jenne kana yoo lakkooynu ammoo zuhrii boodatti 2 qofa lakkooynu. Asriin duratti rakaata 4 ni qaba. 2 salaatan sunilleen kunilleen sunnaa ziyaadaa sanii olitti jirurraa gara 19 ta'uu 21 sunnaan yoo aalaa isaa lakkooynu. Akkuma san maghribni duratti illee ni qaba. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi jamarra sadiirra deebanii numa jabeessuu keessa akhira irratti liman shaa'a nama fedheef jedhan. Duuba kuni maal kenna? Salaanni illee hedduutu hafe jechuudha. Sunnaan udu'aa ni jira, tahiyyaan masjidaa ni jira. Kun hundi salaata hafe ka'ati fardii malee salaatattee fadlii guddaa ittiin argatuu dandeettu jecha. Akkuma san qaraatiin qur'aanaa ramadaanni shahrii qur'aanaati dhugaadha. Namni isa keessa qur'aana akka gaarii qara'a rabbi nurraa haa qeebalu warra qara'e hundarraa rabbi haa qeebalu ajrii guddaa warra argatu rabbi haa taasisu. Duuba yoo ramadaanni illeen bahe qaraatiin qur'aanaa ka dhaabattuu miti. Qaraatiin qur'aanaa ka dhaabattuu miti. Fadliin isaallee akkasuma. Qur'aanni harfiin takkittiin 10tti lakkaa'amte akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam nu himan la aqulu alif lam mim harf alif lam mim jechuun kun harfii takka kan jedhu alif illeen harfii takka lam illeen harfiidha mim illeen harfiidha hasanaan 10 galfamti namni alif lam mim jechuu kana qara'e 30 argata jechaadha ajrii qur'aanaa keessatti. Wayita kana duuba namni qur'aana kaamila qara'e hagam haa argatu. Namni qur'aana kaamila qara'e mee hagam haa argatu rasiidni isaa hagam ol haa fuudhamu. Kanaaf jecha yaa bareeyyan kiyya qur'aana kanallee itti haa jajjabaannu. Qur'aana kana warra ramadaana keessa qofa qara'u akka hin taane
warra ramadaana qofa qur'aana qara'u akka hin taane warra ramadaanni gaafa bahe qur'aana achi ol kaa'u akka hin taane baarakallahu fiikum kanaafu aadaa rasmii takka godhadha akka xullaabaatitti nama hedduu waliin ka aadaa godhannee jenne guyyatti juzii tokko qara'uudha guyyatti juzii tokko yoo qaraate ji'atti gadi qubbuufta qur'aan waggatti ramadaana yoo keessaa baafte ji'a 11 keessatti marraa 11 ni buufta ramadaana keessa haga rabbiin si aanjesse yoo buufte abba 3 buuse abba 4 buuse abba 5 buuse abba 5 ol buuse akka rabbiin isaa laaffisi walaakin irraa gadhaanaa waan ati qara'uu qabdu guyyatti juz'ii tokko gadi akka hin taane yaa obboleessa kiyya yaa obboleettiti juz'ii tokko gadi akka hin taane laafaadha kun salaata 5 irratti waraqaa 2 yoo qaraate kulli salaatuu irratti waraqaa 2 yoo qaraate nagahumaan juz'ii qaraata guyyatti sahal jiddan walaakin irratti uftiisi irratti uf eegi yoo si jala dabre illee qadaa baasi akkasitti iltizaama yoo taate sirratti laafa rabbi sirratti haa laaffisu ajrii guddaadha ramadaana qofa keessa warra qur'aana qara'u warra gaafa ramadaanni bahe qur'aana achi kaa'u rabbi nun taasisin akkuma san sadaqaan ramadaana keessa dhugaadha namni nama sooma qabu hin fursiisa nama warra muhtaaja hin gargaara usraa harka qalleeyyii ni gargaara walaakin kunillee ramadaana qofatti hin dhaabatu ka ajriin kanaallee eega ramadaanaatillee ima deema kanaafu warra sanillee yaadatu rabbi nu haa taasisu warra sadaqaa sanillee kennatu rabbi nu haa taasisu warra waan kennatullee rabbumaaf jecha kennatu rabbi nu haa taasisu ajrii isaa galata isaa namarraan kajeelle rabbi tokkocha malee warra akkasii rabbi nu haa godhu dalagaa teena dalagaa ikhlaasaa rabbi nu haa taasisu kanaafu wanni ramadaana keessa dalagamu hundi sana kaamila keessa ni jirti waan tokko yoo tahe malee dhugamatti yoo gadi qabdanii ilaaltan i'tikaafni illee ni jira i'tikaafallee taa'uu ni dandeetta ramadaanaan alatti illee taa'uu ni dandeetta shawwaan keessa rasuulinuu ta'anii jiran dubartii isaaniitii waliin qadaa baasuudhaaf jecha i'tikaafni zamanallee qabu aqalliin isaallee haddiin qabu haguma dandeette taa'uu dandeetta masjida keessa tahuu qofa wanni barbaachisu ibaadatti achi cittee ibaadaa godhatuudha haga i'tikaafa ta'ettu san duuba i'tikaafni illee ji'a sana kaamila keessa jira ramadaana qofaa miti wanni ramadaana keessa malee hin argamne maali waan takka qofa suni maali leelatul qadriin ramadaana keessa kanaaf jecha waan leelatul qadrii malee jiru waan silaa ramadaana keessatti dalaydu san hundi isiitu akka amma jenne soomnilleen lafa buutee jira salaannilleen tokko lamaa miti kun akkanatti jira qaraatiin quraanaallee waytuma mara qaraan waqtii ka qabuu miti ibaadaa mutlaqaadha sadaqaallee nama dadhabaa gargaaruullee hatta i'tikaafa ta'uullee waytuma mara jira kanaafuu wanni nurraa barbaachisu maaliree tokkoffaa waqtii keenna tanziima itti godhatuudha nama dalagu haa ta'u ka dhiiraa ka ala dalagu haa ta'u ka dubartii ka mana keessa dalagu haa ta'u homa fedhee dalagaa fedhe yoo qabaate yoo waqtii ufii kana tartiiba itti godhee kaayate ibaadadhan dubbatamte tana hunda dalaguun isaaf ni aanjaye walaakin ima qaraana quraanillee jechuma yoo ka ta'u taate sadaqaallee inshaallah ima kennannaa yoo ka jedhu taate yoo an akkasiillee ima goonaa ka jedhu taate tartiiba wahii irra yoo ufin kaayin waa dalaguu hin danda'u kanaafu yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya yaa warra nan dhagahu waan kana tartiibatti deebisa tartiibatti deeffadhaa khaasatan qaraatii quraanaa kana akka ji'a tokko keessatti yoo xiqqaate marraa takka qofa guuftan yookaan ammoo lamaa sadiillee abbaa rabbiin isaa aanjesse akkuma isinii aanjoytetti jajjabaatanii akka qaraatan kuni maali qalbii nama laaffisa quraanatti hidhamuun qalbii nama laaffisa namni gorfama barbaade quraanaan gorfama fadhakkir bil quraani man yakhaafu wa'iid nama wa'iid kiyya sodaatu quraanaan dinniin sodaachisi jedhaan kanaafu isaan yaadachiisi jedhaan wanni itti yaadachiifaman quraan yoo qalbiin namaatun hin jiidhin yoo isiin ka goggoydu taate fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dhikrillah warra qalbiin isaanii goggoyte kana halaaka guddatu isaaniif jedha rabbiin qalbii naman goggoysini isaan ulaa'ika fi dalaalin mubiin warri qalbiin isaanii goggoyte sun jallinna daangaan qabne keessa jiran jedha
مالك بن دينار مال جرى جان آية كنرتي ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب جرى جان قبرتي تكا عقوبات كانون دوامنه عقوبات ربي نمان دو عقوبان حقا قلبي سيقوي سو إرحم توران جرتو جرام ماليه نمني قلبي نساء قوي دي قرآن تلي أسلا إبادة صلاة تلي أسلا صومت تلي أسلا حرام الرالين دوغم واللبون ساجد تهنقل الرب إسالي قبطون دندم إجا إسالي حرام الراديبي سون دندم يو قلبين قوي بر إسالي حرام الرقفتو دي سون دندم نما الرب سو دي سون دندم كان أبجي چماري هلاك إني قدام عقوبان قدام قلبي ربي نما قوي سورة جاجان مالك بن دينار عالم قدار نمني دوبا يتكنا ماري قلبي نما قوي كن مال الراهي قرآن الرافقات الراهي ذكر ربي الرافقات الراهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر ربي تين قلبي نما قد دابتي كنافو أبي بكر الراه ويتهم صحابان إن أبا بكر لم يسبق بكثير صلاة ولا صيام جاني صلاة هدون اللي نما برانتر ور أبي بكر صلاة نجرا صحابة كيسا صيام هدون اللي أبي بكر نما اندبر نمني أبي بكر صوم اللي صوم نجرا ولكن بشيء وقر في القلب وان قلبي إسا كيست إيمان الراقد ججباتي قلبي إسا كيست سيني قلبي إسا كيست قد آنجي فتتو الرجال أمتك أنا إسا قد كناهو أشرف خلق الله وأفضل خلق الله بعد رسول الله إيه رسول نبي ربيتي الرجال أمة محمد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ربي ورى قلبي لساني إيمان ربا قبضو قلبي لساني تصديق ربا قبضو خوان أكيدا كل قبضو ورى كثير بن هاتاسسو يو رمضان اللين به مواسم خير إذا تقول مامتي ورى ججبات خير سندلقة ربنا هاتاسسو وأن أجينا كان اللي ورى فيدم ربنا هاتاسسو مصيبة بيامر قبضتنا اللي ربين بيامر الرأي ربي هاكاسو أسمرت دابا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته